wabali munonga obuhinji n'obulisa program kandi nchirukunu ya omurichibito town council ka district tensia ya Bunyangabu ninganira na omulisa kandi omuhinji ariyo natugambira okwari kwinga ebitoke yatwereko kwari kubikora mu wine ntwenda kureba hati ebe bitoke nkota zindi kureba zigaramisiriza harugogoma nazitekamu kirisaki kubasa zikahika amutindogo kandi nitwe tugire ekitwayiga twaza kuruga kuno muri kibito now twareba wine no giho mu bitoke konka of course utaka tungire product yo mulembe itwareba hariya nanywa ka juice kabonire ka wine kanuzire ekitoke cyo notekwa kukingo takorangu cyahika rurengorwo ya otyo muno umunyoro Edmond okulime ekitoke ningenda ku demonstrating ekintu kyo kubanza hakitoke twine ebintu ebiturukora ntukora soil fertility maintenance netukora pruning netuongera netukora desuckling omubugufu desuckling nuko kwite ebyana nko kokorora binu ebyana haroho nko kokorora binu ebyana haroho ekyana kimu netukora ebitoke on a principle ngo haroho mother daughter and granddaughter. That is the principle. Ekigendererwa ngo ntwenda kumaraho competition obhakuba hebyana bingi haikoro na habaho competition for light na habaho competition for nutrients na habaho competition for water. So ekitoke tikirukukora kurungi kandi advantage yenya kuroho ebitoke byetu bino nibukura speed nibukura omubwangu muno kandi ekitoke nikyana nikiteka henkota ogiharvestinga oborukuba no harvesting egg kinwe kindi nikyana ekyo bundaja kitema kinu nikinaga kinu obukirani kinaga eki nakyo nikikoraki no kitema kinu nakyo nikibanikyana obukiri nikizara then ekindi ekiturukora is pruning kiri very important kakuba ebitoke byawe biba mu hariga bingi biba mu ebigogo hati ekyo kuroraho hano hansi ebitoke aho hansi yekitoke na haija kwijaho weevils obuzuru kwija hakitoke ekirukubaho weevil M neja kuzara amahuri y'ebikumi 2 weevils nebye buhuka ebirikuletwa mu nkonya ebihuka nebiretwa mu nkonya nebabyeta banana weevils ekihuka kimu mu bwomezi bwakyo nikizara amahuri y'ebikumi 2 kandi buli huli nerurugwa mu lava kandi lava egg niyo kugenda kudubura ekitoke ekakirya ekakimaraho hati kwerinda ebihuka bino ekiturukora it is ensuring proper hygiene haikoro norora ikoro lyetu lyekitoke lisemezibwe kandi rukozere kurorangu obuyonjo tubulinzire nuko ebihuka ebi bitayijaho ebihuka nibija mu bigogo nombe hariga hansi kakubobota bisazireho kurungi hati ebihuka nibija nibizara amahuli nigarugwa mu lava nikyo kiri ekihuka kirinke kinyogoli kino mutwe nugutukura kandi banana weevil butura abantu genda ninja kuzikuoleka izo ntuzitrappinga mu bitoke nso kugenda na hakitoke nkakuoleka mbere tutrappingire okarora weevil eginesa muzitega muzikwata tuzikwata tuzita umukachupa hatumazire kuzita mukachupa zifueromu then ebitoke ekintu ekindi ekiturukora habitoke it is applying manure in soil fertility maintenance netukora mulching tuongera tukora tubyara mu ebihimba ebiri special twine ebihimbe bakweta lab twine muchuna ebyo birukulibwente nibiribwente kandi nibifixinga nitrogen jacobin kuno nubaketa tintina abasezi ntubyara mu lab nayo nekora as live mulch kandi at the same time net fixinga nitrogen of a high percentage hanyuma omulingo ogundi oguturukozesa twinente ntugenda kukoleka mu Redmond ente netukonyera kutunga enkali ente netukonyera kutunga obusa hante twine hekiba kweta boma composting system obusa bwona ntubusoroza ntubuteki na boma composting system hanyuma mu boma composting system netubujunza ntubustowaringa kurungi hati ntubukozesa enengeremu netugiteka hagati ya makoro ana ekyo kuroraho eri ikoro neri aho hagati ntulimaho ekitwakwesere sunken bed tutekaho obusa tuongera tukoraki tubusweka nitaka hati ebitoke ebibina nibija kuba nebitunga orwezo kurugaho nebindi then orwezo orundi oruturukuteka mbitoke ku maintaininga this yield
netukozesa liquid manure. Ente neyongera netuhereza liquid manure at least every after 2 weeks. Ente nempereza 20 jerrycans of urine. So urine yegi omulingo gutugikozesa ekipira ntugihamu tugifamentinga kumara weeks 2 nibye 214. So obwe kumara 214 nebere fermented. Hati ekipira kimu kiyankaliente netukitabuza ebipira 2 bya maize. Hati mwene ekijirikani nomukitabuza ebijirikani 2 bya maize. Hati ekipira kimu tukitabuza ebijirikani 2 bya maize hanyuma enkali fermentingire for 14 days. Hati tuija tutandika ntugi applyinga nko kuwaba norora ninkoraki ninko demonstrating. Hati yegi enkali ne yamba ne repelling ebuhuka ebindi byakwizireho ne yongera etekamu orwezo omwitaka nareba nobanza watemate mitaka na foroko. Yes, habwaki ntutematema itaka na foka tuine kuluzeninga itaka habeho aeration. Itaka nalyo liri ryomezi kane ndirikya nko muntu nikisana kakuba omuntu omukwata hanyindo akalema kwikya takukora kurungi naso nokufa. So itaka nalyo nirifa kandi ekiturukora obutukuja kuteka liquid manure netuluzeninga itaka ntukozesa fork toy etali enfuka abuko benfuka neteme mhama. Hati netuluzeninga itaka eririkye habeho breathing rundi ekitwakwesere aeration. Hati ekyokulya kitungo obwomezi burungi kisikorwezo emhame egende kurungi eki nikyo kitusobozeseze kutunga ebitoke bikusana biti. Webale munonga katuzo mucyo kahumuro kace tuza kubantu garuka tutandikiraho value addition ya kwatakati kandi nindeba family involvement enja higuru munonga okukora emirimo orukugita mu family yawe deka kubanagiriza abashomese ayino mwana ariyo nashoma food science egifactory muzeyi naya yakuzire neza gumiza munetambura ahabo kubensinganto zibazi nizija na namagezi masya. Turiyo mu buhingi no bulisa program nibanyeta Edmond Principal Farmer kandi nchirukunuya omuri Kibito Town Council omuri Nyangabu district. Twegiteho omuchweka cya kashatu turi kumalire mbozi yetu.